laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. ɓeydi mo ko honɗum woni sifaji noddanowo Allah subhanahu wa taala wonɗanɗo tawo ɗum Allah wonnotande hinafi hoore makko wonɗanɗorɗa on ɗo ko Allah o woni noddande tawo makko hinafi hoore makko hinafino jiifa makko tekkira on fakku ɓeyde dalik. Assalamu alaikum. Alay musidɓe julɓe tedduɓe ɓure annade e dow jiyaaɓe makko ɓe ngoni mawɗo kanko Allah subhanahu wa taala tawi kanko heɓɓuri ɓure ɗe daali biyadika al khayru ay al khayru biyadika kala ko wiyete ko fof moƴƴere ko wiyete duuɓi e teddugal e jaaɓo ɗeewa e gandal e juuduya ko ɗum ɗon fof ko e jungo Allah subhanahu wa taala kanko jogi kanko no sendi o sendi kadi on yiye ɗo sendore makko en sabu o yiibuno en a daari qaiman bil qist kanko Allah subhanahu wa taala ko yiibuɗo e dow wonɗal ɗo ɗon ko sendi o fof ɓure makko ɗe ɓe o ɓuri waɗande ɓe o ɓuri ɓokkude moƴƴagode mum o fonnaani ɓure makko de e dow tagore en mo ɓurdindingol makko ngol kadi ko e nder nunɗal makko ngal kadi woodi woɓɓe ala ɓe ƴuuti no sewi no sewi alay ɗo joni wi gola comme ko ƴawan ka plafond ɗo e a darde en sewɗo nani hay so wiyama haray ko sa tawi jawde plafond o yuppito yanande wotere wonno ɗumanne ko waɗi ko ɓolum o sippitori to timma o sippitorani ɓurtama ka findame en ha feletee joni noon ɓure ɗen mo okkori ko tagi ɗum ko wala innallah to batrina alanani ɓure ɗen ko fonnaani انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ɓuraade waɗaneede ɓe ko yimɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala arsiki la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɓeeɗo Allah ɓuri waɗude ɓeeɗo Allah ɓuri waɗude en ko ɗum wasi Allah taala wa bashiril mu'minina bi anna lahum min allahi fadlan kabira e nder ɓeeɓe Allah subhanahu wa ta'ala okki ɗo julɓe ɓen ko ɓura hokkeede e nder maɓɓe ɓurnana ko annabaɓe ɓe yehi guluuji terdere e guluuji nogaynayi ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض eder ben ɗum ɓe Allah ɓuri moƴƴaade e mum ɓen ko neraaɓe ɓen e méthode sappo e tilka rusul fadalna ba'dahum ala ba'd jooni noon ɓeeɗo neraaɓe ɓeeɗo annabaaɓe ko jokkitii ɓeeɗo ka ɓural e ka teddungal e ka martaba e ka yiɗeede ka Allah subhanahu wa ta'ala ko dariiɓe ɓe no waɗa golle ɓeeɗo ɗe golle ɓeeɗo hani ko jannugol diina kan yottina kan wonno golle maɓɓe jannugol diina kan yottina kan ɗum wongol daa'i e tiitoy wonanaaɗo noddanowo Allah subhanahu wa ta'ala heɓgol ɗum tiituɗɗom ko dokkal Allah mawngal par ce que ko place annabaɓe wonɗa e muɗum ñamde damgal kadi ko onon wonoy to mbariɓe ɓen koɓɓemɓe ɓen konon moddoyta konon kadi goɗɗe no daalo man ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila salih jooni noon dawa on noon no lanndi hunɗum no lanndi al ihlas laɓɓinangal Allah subhanahu wa taala par ce que faalegol yottinanowo Allah subhanahu wa taala ko moƴƴere o faala koko moƴƴi o faami kono himo anndi ko yottintamo e moƴƴere men tigi tigi annabi sali ko wino ma uridu illa al islah mastata komi woni noddude ko mi yango mi waajo o wii ko moƴƴingol mi faala beru haaka mi waawi ɗon kono amma hawrindingol nden moƴƴen nde laato wa ma tawfiqi illa billah kanko hawrindinowo si tawi noon ko kanko woni hawrindinanowo daayi o ko ma daayi o waɗa mukhlisun lillahi subhanahu wa taala si masa sina ɗum arayɗa wonde ko kono goɗɗo fewata goɗɗo janngata si tawi Allah subhanahu wa taala wallima ƴettuɗo alluwal e junngo maɗa
tawi o wonti daa'i international mi jokkondiro yaha ko kata hawnaki tawa alaɗɗi ko ɗum wasi woni ɗon donc neɗɗo noon ɗo no Allah subhanahu wa ta'ala al'alama makko ko andorta o taw har ko laqqini Allah subhanahu wa ta'ala ko nodde mo ta hadaf makko ko yimɓe ɓe feewu ko yimɓe ɓe nanu nelal ngal yotto ko ngal duwaɗo wona loke lamaɗo ɗaɓɓe mum wona oto Allah maɗa o ɗaɓɓe mum wona inde o ɗaɓɓe mum wona wattede na mantede o ɗaɓɓe mum o sabbo kadi kala lorraji aroji e mumɗi fof man kadi o sab yennede sabotede jalede ɗalede raɗede ɗum qur'ana ni Allah daali husil afwa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin c'est que ça wona jaahi a ƴetta e dose modanaɗo ko wiyete accugol kol husil afwa a mooɓay ani na ƴetto afwa afwa ko fof moɓata dose wi dani yennede sabotede fiɗɗi ko heñña e maɗa yamira noon ko moƴƴi ɗurnoɗa jahili en wona na jahili en ɗurnotoɗa ko aya ko wiɗi on ɗon wa ja'alahu lette maɓɓe ɗen ko ɓe yenna e magon ko ɗum ɗurnotoɗa na kamɓe tigi on faami donc suka on daɗi nayi waɗu asabiya ko menen kaaliɗe ko leñol gonni ko menen ɗo ko ɓeya ɗo sina ɓeɗo sina ɗum ɗo yaata mi teddinaka mi okkoraka mi waɗanaka na jikkuɗa ino wallahu ala wala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ba'd. Ara usa dali sappo ni nardo. Bismillah. Mi fa Inshallah. Ara landa la nangaro landi do ko kala yo bangira mo fera kala dare do magarum kama tali le sisto garaga. O be san ko no fa da yo aya. Allah subhanahu wa ta'ala no yewta en bimana fi nabi ɓe anni e nder suura o o yewti fi julɓe ɓen juutaaɗe o yewti fi heferaɓe ɓen juutaaɗe o nanngoy noon fi nabi ɓiɓɓe o yewta e fi maɓɓe noon haa juutoyi haa noon mo addi ɗum ɗo masaluhum ka masali lladi stawqada naara misal maɓɓe ngal ino wayi wa on neɗɗo huɓɓuɗo yiite فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الله سبحانه وتعالى مثال ما بين النوايا وهم كليته فلما أضاءت ثم يتجن جلبنا ذهب الله بنورهم الله سبحانه وتعالى أنور مبدوء وتركهم مؤكد في ظلمات لا يبصرون بيئتها مثلا ɗo wawi wadde niwre monanade goɗɗo noon huɓɓa ɗo yiite ha gasa ka wawata yonnagol ngel yiite noon na yiite fi iwlagol ko yiite fi iwgol par ce que ko e nder niɓe jonnon no yiite ngel jalbiri ha gasi sera magge on jalbi ha gasi Allah lamɗo subhanahu wa ta'ala annora maɓɓe o c'est à dire oɗo aɗina ngal ɗo pewal nayi ngel ari e nder leydi makka ndi ha gasi ko nuru nenaɗo ɗum fanda yiide huɓɓange en ha gasi jonno nde arno ha gasi yajude woɓɓe ko fuɗɗi jaɓɓude ha gasi kamɓe ɓenɗo on ɓe ɓe ɗum ɗon arno e mumɓe ha gasi kamɓe ɗuɗɗo naafi ɗi on mbawi aqida on nangi sera mum on fof jaɓi kamɓe on annora huɓɓaɗo e tawno maɓɓe on honno ko yehi ɓe luttiti e liɓete ɓe wonduno e mum ɗen sagade aqida on arno no ɓe wawno noon ɓe luttiti noon kadi ko tala kam ɓe ɗummaji on nayi ko donc si pano ko ɗum fata e aya on ko aya arɗo leydi on on ma wonɗo dow makko on ɓuri feññinde alhaali maɓɓe on e sifa maɓɓe o aw ka sayibin sifa ɗum sifi alhaali aqida on no suwirta e maɓɓe noon no ɓewa tan maƴe ɗen si maƴƴi ha gasa wonde jalba wani neɗɗo wonɗo e tawa ko setto tawa no miɓɓiti paññite hino wadde nde wootere e hino yo ko cuddini ha gasi bi mana e ndiyan ɗan moɓe ndiyan ɗen ha gasi ko yurmede kono paññite ɗen hino hulɓini hino maƴƴini joni noon paññite ɗen ko yamiroje aroji e nder ayije ɗen ha gasa tawa welataɓe gamɓe naafi ɗi ɓen ɗum no taƴinaɓe reedu nde wootere beru kadi ko maƴata kon heña jalba ko beru ɗuɓɓe gonɗinta so waɗi pensa maƴƴi jalba e laaɓa nde wootere imano waɗɓe mum ko beru ɗum ɗo
est ce que ɗum no neeɓa ɗum ɗemade ko magata ko koɗa flas jalbande wotere no neeɓa neeɓata ko ɗum woni goɗɗinal naajiijo ko ɓewti ɗum amma maƴe ɗen e taƴu reedu huɗugol ñaawonde ko yahdarul munafiquna an tunasila aleyhim suratun tunabbiru on ɓaami si pani ko ɗum ɗiji goto ɓe ɗen aayi ɗe moɓodira e ɗon goɗɗe ko yahde suratul tawba goɗɗe ko ɗaɓɓite suratul nur moɓidire so ɗum ɗe ganda ko ɓelandi wallahu a'lam landare ɗangamal ngal mi faalaaki hankinan ɓe ɗo kon ɗon fi ñawre ka sonnaɓe ka ɓanngol produit fi tawde ko baggal haray allahu nanɗo subhanahu wa taala ko kanko tagi kanko ko o wi ko wondema ɓiɓɓe adama ɓen ɓe o tagi ɓen fof o labiniɓe kanko natugol e produit taw ko yeddugol allah taw madari yusabirukum bil arhami kayfa yasha o sawwarakum ko ahsana suwarakum o wi o mbaadini en o labini en maadini ayi suratin ma shaa rakkabak ayji ɗin no ɗuuɗi ko allah holli wondema adama yankoɓe ɓe o tagi ɗen o labiniɓe mbaadini ɗen ayije fof wiyaali ko portoɓe ɓen tum ɗen ayije fof wiyaali ko indiya ɓen tum ma ko ɓeeɗa ɗum ko fof ko allah tagi ɗum fof ɓiɓɓe adama ɓen o labiniɓe jooni noon naatugol ɗon e produit sansa mbaadi mum ndin ko holli ko allah wi kon nagonga ko sengo ko o labini min on mi etan to hoore may o rawnina allah min mi etan to hoore par ce que o tooñiilan o labini ɓen o labinana nagonga ɓaleejo no naɓa ɓaleejo dankitiiɗo hoore mum wonɗo e nder hettade on no naɓa hen ɓeɓe yoton ɗo si ɓe tampi on jakkatati ka yeeso maɓɓe si ɓe tampi ɓe on jakkatati ka yeeso maɓɓe kono enen hay sen tampi ngari yum ko luttay ɗon par ce que ɗum defton on mbaami amma noon lootagol produit no tagi yoga e neɗɗo ko rewɓe ɓe wujata piyo ɓalli maɓɓe ɗi jalɓuɓe punta maintenude tem maɓɓe o kono amma neɗɗo ƴe anndanɗa hoore ma tawa itta e ɓaleejo watta mo daneejo ɗum ɗon ko hunde harmude l'islam harmini wallahu ala wa landal tammal ngal ɓeɗi masalan est ce que harino sella ka l'islam musidal ngal ino faala darnugol juulirde e habbana noon mo ɓe ko ɗum ɗo ittata fiyo juulirde nde darde onti mari waɗa ko force de o ittade wawa e sellude ka wata sellude ay islam on kañum no wiya fattakullah mastata rewe allah haa ka wawɗon ɗon la yukallifu llahu nafsan illa ma ata allah ko waadi wokkisina hokki townata ton eɗe wiya musidal ngal no tagi ka yimɓe musidal waɗa kaye jokka en ɗan waɗa réglement intérieur ji ɓe halta ɓe fottana toon goɗɗum si ɓe yewti ɓe halti ɓe fottani sariya maɓɓe on ko ni kaye men jokkere en ɗan enen jaagisa on haray lewru kala ko ɗum ɗo gollowo ittata naam lewru kala ko ɗum ɗo wonɗo gollude ittata mo ala golle o fawaka siko denna ko ko ɗum ɗo ittete kamɓe musidal ngal si ɓe jooɗike ɓe yewti ɗum ɓe haldi ɓe fotti kala tawaɗo ɗon ha o signi o consanti haray sariya l'islam on accompagné nela sa salam maki al muslimuna ala suruti julɓe ɓenno e ahadi maɓɓe ni koɓe haldi ɗum joni noon e nder ɗum ɗon noon si ɓe haldi wondema a fi juulirde yani mo kala ko ɗum ɗo ittata haray nangiɓe fof ɗon noon yoɓe ndaaru noon e yimɓe ɓen ɓe tawata mat ɓe attata goɗɗo fawɗo joni mo business mum woni 30 000 40 000 euros fawe mo business mum woni 200 euros haray toñe waɗi haray woni ismatulliije donc mo kala yo fawe ko tonta kon amma e nder muɗum si on tigi fawama ko ala feere ko tonta kon haray ɗe wawi de musidal ngal joni ɗum ɗo watta sedude wallahu ala haray landal hekkigal ɗo ngal ɗo kono few ɓeni wo bayanaji dawaji ɗi ɗi battini moƴƴe ɗi battini moƴƴe o hayno wonɗum tawanna wawi battinde hande kadi e hoore fonctionnaire ɓe ka meeɗe si hara ko waɗa bayanaji joni hana wawa e battinde gouvernement ma hara ko honɗum joni tawata joni ɗo impliquaki moƴƴa moƴƴa e fiikat elen ka laaɓa gasi alhamdoulillahi rabbil alamin en yetti allah subahana taala kanko woni hawridinowo kala ko nanɗo ursande précisi e bayana ko yurmede allah wona ko janggana spécial na ko muuta hay seeɗa ala sahade jamen islamia ala sahade alsahade hay ɗum ko yurmede allah e moƴƴere makko woni ko hewtini ɗo amma noon
ko honɗum dawa mum battini ɗi mana e fonctionnaire ɓe ka men haren ɗo andina yimɓe ɓe wondema dawa ale mum Allah subhanahu wa ta'ala waɗi barki e makko telema sengo fonctionnaire ɓe à partir de kamen créé no structure moftuɗo lekkol ɗi laggiri ɗum ɗi fof haka iwi géré kode haka jooɗiɓe ɗen créé ko wiyete association des élèves étudiants musulmans de Guinée donc min mi natuno e association kon fewɗo mi wonno ka lycée Yimbaya ɗum woni sabu sukaɓe min pus e leƴƴi ɗin fof e nder lekkolji ɗin ɗi fof majji cadre ɓe heɓike jannguɓe ha gayni woɓɓe waɗi doctoraji muɗum tawa ko wonnoɓe membre e nder o association jangi humji alqur'ana ha gasi tawi no noddande Allah subhanahu wa ta'ala no laami département ji ka nder gouvernement tawa ɗi mana tawa ko salli ko ɗo ɓe juula yamiraɓe ɓe laami ɓen kadi peewa jonna o misal gotal welto fewno ɗo laamiɗo interpol on section ɓurɗo wonde sensible ka nder interpol e nder lagine ko suka hino suka e honno wiyete e manigaɗo wiyeteɗo junior Camara on ko taalibaɓe amen aranɓe ka nder laayi jeɓe men janniɓe men formi ɓe samru waɗi département maɓɓe on hiɓe nunɗi hiɓe feewi ɓe salli goto ɓe juula waɓɓe ko ɗiɗi fof majji ɓen joni noon département interpol police judiciaire tawa laamiɗo programme ɓurɗo hulminade on ta ko salli goto ɗo juula yamira ɓe wondi ɓe waɗa goɗɗo fiilu cigarette nder to waɗa goɗɗo fiilu suɗɗiɗo nder ton sifa ɗin ɗon piiji ɗum ko résultat goron hande sukaɓe men jeyanoɓe nder on AMG e nder on structure ko ɓe cadre ɓe ka nder leydi fuɗɗori mbaɗigan Alaji Ibrahima mo wonti Qur'an mo jangi qira'at biji ɗi fof ko cadre jo moɗanaɗo ka nder leydi islamique ko fewjoɗoteɗo wona docteur Lami ko kamɓe woni ko siñjani men on AMG ɓe naali ɓe nder muɗum ko kanko woni directeur national des fonds national de zakat fewjoɗoteɗo Télema Sengo ka ligue fewdo tan Ebola on hani ko membre et coordination Ebola on fewjoɗoteɗo e nder muɗum ko kanko woni imam on fewɗo ka joɗete ka université coranique e sifa ɓe mbuyɗe mari ɓe mbuyi tawa ko ɓe ɓe formi maɓe ɓe jangguiɗi ekkiɗoɗi e nder groupe AMG o donc mo fewdo ɗo min ko woni tigi ɗo mi jaɓani wonde membre nder ton ka nder laamu wi ton on faami kono meɗen gollidude moƴƴa noon par ce que ndeñanden mi waɗi conférence mo andanɗo hoore mum tawa ko monsieur Bakary Fofana mo andanɗa président seni laggine o ha gasi association islamique mo ɓe créé e inde bisi climat ko hoɗo maɓɓe fiɓanto ko dina l'islam ko kamɓe invité no docteur Abdoul Majid o congolais o ari on faami mi waɗaniɓe conférence molanaɗo tawi ko woni président d'honneur conférence on ko gouverneur banque centrale o ɓurɓe ɗurde ɓen invité de maɓɓe fof ko ministre ɓe ɓen ɗon fof jooɗi wi janngal ɗen ɓe ga Allah taala waaji ɗen donc sifa ɗum sono kala mbiɗen jokki sifa ɗum pop kono arayna ko woni feeñude kono no jokka nder toon en tori Allah balti aray suudu barakallahu fik aray landa hikkingal noon kam wonɓe conseil ɗo julɓe ɓe fii ka naafi ɗon ka domaine politique haray no wirɗen noon naade ɓe jangi ayam kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas ko no woni mofti ɓurɗe ɓurɗude yaltinanaɗe yimɓe ɓen donc yimɓe ɓen ko ma si tawi koye tagiraɓe fiyen fewdu Allah ko addiri en ka hoore leydi ɗo ko fiyen fewdu laamoɗen ko ɗum Allah addiri en ɗo ko ɗum Allah wino way qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa wani ko ɗum wiyete khalifa on sirki khalifa on ko lanɗo nela sa sallam hari kanko wonno lanɗo ay o feƴƴi seydna Aboubacry lonti woni khalifa makko joni koye wonoɓe ka hoore leydi ɗo fewta senda économie o nunɗa yurme tagore nden ɗum wawi wonde o sellani ke politique harma hiɗen to ha laamagol hiɗen haani laamagol fewjen ko moƴƴi so yi seydna Omar ɓe nunɗi ɓe ɗumannike ko par ce que ɓe laamike ɓe fewji ko nunɗi ko ɓe woni wolde ɗo kon fof wondema l'islam ala liberté d' expression no sabota droit de l'homme waɗa gonga ala ko joni liberté d' expression ha yani hurriyatu ta'bir liberté d' expression ala o yi seydna Omar ibn Khattab en tant que président de la république jogi ɗo poste par ce que hari constitution julɓe ɓen ka séria maɓɓe lanɗo no laaɓi koye moƴƴani
parce que président mo ari kanko ni almami on kirsi spirituel on almami on annabajo kanko deuxièmement kanko kadi woni gouverneur de la banque centrale kanko jogi sali baytul mal troisièmement kanko ni commandant en chef de forces armées kanko organisateur l'armée de décida ko to ma yayte on to ma attaquer te kombe yaata si iwi ɗon kañum kadi kanko ni président de la cour suprême on kanko ñawata e jungo taƴa ma taƴataki on parmi donc ɗum ɗo fof c'était un pouvoir exorbitant pour le chef de l'islam on parmi donc kono yi e hoore ɗum fof ala kadi ka président on instance makko ka o ɓuri dangerede o wurɓini ha yewdi saga ka o dari ka gangunal mo wande hutuba par ce que hutuba on hari ko woni ko réalité ko fewndi ko nasi ko hutubaji ɗannana duuɓi temedere ko kaydi on gonɗum o funtu wolte koko ŋaani jama on ko hutuba président no a discours makko koko fewndi kon e nder leydi ko ɗum o hutubata par ce que kamɓe khalifa on hutuba makko on ko wiɗo wo ko décret so wiɗo ɗum ɗo mi toŋi ko décret toŋama so wi ɗum ɗo dagi ko décret na wigol ko waadagol tun de hadi kula fawa en siɓe darike ɗo on faami joni noon ko ɗon nonguma ɗum kattabu dari instance makko ɓurɗo hulɓinade o ataki teŋeji rewɓe o ataki ha tawi ko lutti o hande kadi ko yo iwi hande teŋe on ko ɗum ɗo rewɓe sappaki ha o hewti ɗo ko debbo immoyiki tan ka woni hutba Omar ko ɗum nanguma Omar président de la république ko honɗum nanguma haɗamano e ko Allah hokki men ko a jatta e keɓal ngal Allah hokki men ngal ka ko an jeyi ɗum président o wi ka wonɗum mi tolike o yaafuye mi bonni o continue hutba makko liberté d'expression pour ɗum ɗo hande ko président hommo darato en plein discours debbo immo wona sifa ɗum ɓe ronkamo hakkude ɓe naɓa mo seranda kono ɗon ɗo mo haɓɓaka e fus Oumar kadi dari ɗo kangala woltaka fi taŋe yo ɗuyte on passe joni noon ko si tawi noon e wakkiliki en jangi e yaari e on domaine en puusi yimɓe men ɓen e muɗum ha ɓe laamoyke si ɓe wawa en changeande alay ko ɗum fami e question mo danda liggingal longal wonɗum conseil o ɗum jamma kono joni koko fettinde ɓeyna ko julɓe ɓe fettini julɓe ko kadi wowna kadi haalaji gonɗi e goore julɓe ɓen donc wonta position julɓe siti kadi piiji wonama kamen jeeya ala kulli hal ko wiyete wondema l'islam on kañum ko noddi ko fi ɓurtu l'islam c'est une religion qui prend la paix parce que dans le mot l'islam est une religion qui est synonyme de la paix. Dans le mot l'islam on a le mot salam qui veut dire la paix. L'islam ko dina ɓuttu yamir ka fi ɓuttu yamirali hay hunde ko wona ɓuttu amma no won ɗo fettinde ko kanko andi ko fi honɗum o woni fettinande ko honɗum o waɗa wona ɓe fettinede mumɓe kamɓe andi ɗo ko honno ɓe gerdoy ha wayirani ɓe noon haala men ngala ɗum kono enen ɗon dina penka ko wi wondema ko dina nodduka e ɓurɗo e nene gotoyagal ɗum woni tan julɓe ɓe yo rento yiwugo julɓe ɓe yiwa dina kan yoɓe terto ɗum wona enen woni wolde nous sommes des vrais consommateurs des informations wiyete kaari e wi ko kamɓe a tawa ɓe wi a yiiɓe kamɓe wiɓe ɓe tertoɗen ɗum fof no hecce on faami kono jogaten ɗum ɗenɗe men ɗen e diina kan e julɓe ɓen hino moƴƴi diina kan no moƴƴi si tawi bonɗono ɗon ko ƴakkuɗo tewo goseeru yiide nden mum londaki longal debbo jombi debbo gorko jombi gorko dañƴinaki no waɗi gonɗo ɓuuri o wallahu ala wala aray landa liggingal longal yo faala ñawliyago otowal ka banque ata comme ɗum wata ñawlora tam ara ɗum ka o naataki ɓe landi hara l'islam kañum ino jaɓi no privilégie les rapports sociaux huwodire ɗen julagol sifa ɗi piiji fof par ce que watake wuurede hara yimɓe kamɓe jillodiraɓe ɓe jokkodiraɓe ko ɗum julɗo no ñawda julɗo kefeero no ñawda julɗo julɗo no ñawda kefeero julɗo no soodana kefeero kefeero soodano julɗo fi yo wuure joni noon e nder tenen ma ɗin piiji ɗin ñama leydi no woodi ko wonata e mum riba no woodi ko wonata e mum riba tenen ma sengo mbuuɗi kala mbuuɗi no ñawlora si intérêt no e nder mum ko riba ɓeki faki ɗurama ñawlan ɗo 1000 euros mi yoɓita 1001 euros ma 1100 euros ko riba amma noon si tawi ko marchandise ta ko maakitiji ɗin mbiɗo wawi wiwde mbiɗo yeyde o téléphone ɗo 1000 euros
sa adi buɗɗi ɗo joni ya sodumo ino ko 1000 euros siko ya ñawlo ko 1100 euros sa jaɓi ya eno dayi siko makiti on siko marchandise o no dago ka intérêt fawe siko ñamani siko makiti on amma siko buɗɗi aɗa ko riba amma noon ñawdagol noon telema sengo ka banque si tawi banque on ƴettata intérêt hay pus nder ton haray no dagi si banque on tun ƴetta intérêt haray woni riba wallahu ala wa ala jazakumullahu khairan wo yewtiɗo nane fi ka kala dani o yeƴere man yachau aqima won wawonde gorko debbo hara si tawi ɗon kamɓe ɓe yiiɗi ɓe wata heɓiɗude ɓiɗɗo ɓe wawa ɗon ƴettoyde hande kadi mani gorko ha kayno ɓe watta ka nder renga debbo konko ƴettaɗo ina wawa selde ka wata sellude ɗiɗaɓum ɗum kadi on mani ɗon wawa kadi luttude toon e juuɗe maɓɓe so lutti toon ɓe nandotomo hande kadi si ɓe ƴettoyi on ɗon ɓe wattanoyi goɗɗo mo wona e julɗo on ɗon heɓoyi ɓiɗɗo hara on ina waɗi conséquence e nder muɗum ɓayno mani makko jamiji tan wiwɗen insémination on no woodi kaw dagoto no woodi kaw harmata c'est à dire ƴettugol waɗirgol jiidi nin telema sengo ka mani waɗana direct ɗo wiyeɗi insémination si tawi ko mani yu gorko on itta waɗa e suddiɗo ɓeygu makko ɗum hino dagi ko ɓiɗɗo makko sans problème par ce que haray ko goɗɗum haɗi ɓiɗɗo heɓata ɓen ɗum ɓe wata yiidude ka balɗi ordinaire maɓɓe heɓa kono no wawe waɗirede o none na ɓe heɓa ɓiɗɗo ɗum no dagi probléme tous ala hino wawi kadi wonde tawa o ɓeygu makko oɗo on faami o ala ko timmata e makko kon haata maniyu makko on si wattidama e ko makko kon o wawa heɓde ɓiɗɗo kono ɓe mo jogii rewɓe ɗiɗo tato nayo non sika ko hikma sama kalajo Allah waɗirani yo wonɓe ɓe jombo rewɓe ɗiɗo tato ha nayo jonno mo mari ɓeyguli makko ton debbo goo tawa ko oɗa hato jinni ko fiyo heɓu no wawe ƴettede oɗa wattane oya debbo ha gasa o heɓat ɗum kanno dagi kono si tawi na goto e ɓeyguli makko ni wata si sam jaɓa accepta jonno si tawi ɓe ƴetti ɓe prélevi spermiji makko ɗin ha gasi ɓe waɗi insémination o o heɓi ɓiɗɗo ɓay ɓe andi wondema par ce que ɗum kadi no ɓurdi moƴƴugol kadi ɗum ko heɓata ko mani yuji ɗi no ɓurdi fes on faami ɓe daari ɓe tawi sperme makko ɗum ɗum moƴƴi ha gasi ɓe wawi waɗande woɓɓe ko insémination ɓe heɓa ɓiɗɗo si tawi mo wawi newnude ɗum waɗe ɗum wata sellude dagotako few wata sellude par ce que haray no wayi wa si tawi o heɓi fattu par ce que ndiyam makko ɗa waɗanama mo jomba on faami on ɓiɗɗo ɗo ko ɓiɗɗo mo tatana o ɓiɗɗo halantade kanko woni responsable kanko sabu ɗum ɗo wata sellude walla wala shukran hikkodirgade ngal ɗo ene maniyu no soɓi ka soɓa ɓe landi est ce que maniyu no soɓi ka soɓa maniyu soɓa hay fus maniyu soɓa maniyu jeyaka e soɓe nde sahaba ɓen andiri no nelaɗo sangama yiwgol maniyu hay ka coñci makko ɓe heefa ɓe itta hatta ɓe juulida e ella fus ala ko sabu ɗum waɗi si piiji ɓuyno yaltiti gandingadele ma sayno kasi jiɗugol e ɓe mum ɓe créa ñaa probléme dano dagi ella fus ala wallahu ala ala aray landal hikkingal ɗon ngal masalan e toɓɓalngol fayɓe o farilla ka ko sunna ɓe landi toɓɓalngol fayɓe ko farilla ka ko sunna no wawi wonde noon e ɗiɗi si tawi ko faada toɓɓalngol fayɓe ko windugol ɓe ɓe janga ɓe andino diina Allah ka ɗum ko farilla no daɗaɗi ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar dande e hoore mon danno ɓeyguleji moɗɗi yiite ulama o en fof no fotti ko jangugol ɓe diina kan sabu ɓe jangi diina kan ɓe huula Allah ɓe daɗa yiite hen si tawi ko ɗum ɗon no farɗi ko farilla ko obligatoire amma noon si tawi ko noone no wiirten noon hiɗen tokkude si tawi ko naɓugol ɓay ɗum fof kadi ko naɓe mo ka ɗuɗal gaw sa tawi ɓeygi ɓe hunjinde naɓe mo ka ɗuɗal gaalijo hiɓe hunjinde ɗum ɗon obligatoire ko farilla ko suwa anjanna ɓiɗɗo mama ma naɓama kawa jagga ko obligatoire ɗum ɓay ɗum ɗo ƴew sa ɗo ha hande mi andita kam fini mo halfere wotere kono ɓay no rondilan ɗo ko farilla no waɗɗilan ko ɗo sim nati mo goɗɗo go hettaniɗo spécial timmuɗo fii ɗum on tigi walkoyimo ɗon fiita nango e laakara ɓuwa fusa ko waali ɗum naara ɗum paɗa joni noon ɗum ɗo ko hunde waɗɗide amma noon noone wiigol ko toɓɓugol sifano waɗir tan ɗo waɗa allude waɗa jobbal ɗuman no nodda yimɓe ɓen ɗum ɗon kosiɗa faala wona farilla kosiɗa faala waɗira on noone ɗon si tawi ɗon kadi a waɗi no dagi Allah ala ɗum wona bida
ko ñentingol mawɓe men e piiji moƴƴi encourage pay ko memata ɗon jobbal moɓɓindirane ɗon go koye go suno kanko kadi koye wakki ɗo koye jangga on programme woni saaha gongol o hewti ɗo kadi tumbodire kanko ko jon kadi no jooɗi ɗo mo welna seeɗa par ce que nani janni a defu kadi ɗo fof ko hikmaji moƴƴi ɗo no tagi ko noon na farinta wallahu ala wala hara landa ligdigal on ga mo haray wano ka leydi Europe ga wonde haray fi kayɗeji ɗe satta e moƴƴa joni noon jamma o ɓe mara kayɗeji ɓen fof moɓodira nokku goto o est ce que ɗo haa sella ka jolɗo waɗa grève de la faim fi yo kayɗirde wawa wembina laamu o seeɗa ɓe yurme ala kulli hal si tawi ko on noone ɗon goɗɗo wawirta lannditade haqqe mum duwa hendade ɓi o wawa wuurude par ce que sa ala kayde heɓatake wonde ya piiji buy arayta bloki piiji buy ɓay l'islam no dagini en an ga wuure ga no daɗi o walladi jaalakumul ardada ɗuɗan tam suufi manaki ɓe wa kulumu riski wa ilayhi nushur afino armi a wattir alkol ga ɗaɓɓa hersano joɗɗo si tawi rewa e allah tawa yettata allah ta wonta bandi ɗum hino dagi joni noon laawi wawoji ma jonnitude haqqe maɗe on ta ko sifa ɗum wata ɗumannade si tawi on tigi no mesiri grève ta ko alhaali ko nango so Marseille naya weele ɗon ha maya tawi sa waɗi grève de la faim ha a maayi a yoɓoya wottimaki ñande dam sa wawi no wiwde a grève de la faim daroɗa waɗa alhaali waɗa amora a sora ɗumannoɗa haaji ma feewa ɗum waɗa islam ɗo jaɓi sifa ɗum ko ɓe faala yon sendindira ɓe honno sendindiri ɗon ɗo farɗo e waajib ka haray ko hunde wotere jawiti tan ɗon laani ko usulu yiɗa waɓe usulu ɓen noddete ko mbami donc ɓe lanndi est ce que ko ɗum sendiri hakkude farɗo e waajib ɓurama o en yimɓe lurde mum seeɗa no wodi ɓurama o en yimɓe usulu ɓe buy e maɓɓe hino wi'i wondema farɗo on e waajib on ko gootum no fota seeɗa woɓɓe e maɓɓe hino sembini farɗo on dolnini seeɗa e hoore waajib on woɓɓe kadi no ƴettitiri wajibu on kadi wi hino ɓuri ɗum ɗo haalaji buyno nder ton kono ala kulli haal ko kalima mo ma'anaji mum ɓattodiri ha fayta woni gootum ɗi lurraki ɗi gonɗi seeɗa ko gootum farde waji ko gootum o est ce que o haray ndi jawdi ɗo ndi laaɓi jawdi gorko ara ka o ɗaɓɓa kaydi ha o heɓa wadde e ɓeyguɓe makko e fof ɓe wuurina ɗo o yaha ha situation sonnaji o régula o yaltina hande kadi gorko ka suuɗi o henno e jawdi ara o yo ɓay o jawdi fayde en fof o darno e juuɗi kadi ka meɗen fof est ce que haray ni jawdi ɗon sonnaji o ko laaɓum ɗon kana laaɓum ni jawdi ɗo hane na jawdi laaɓum noon par ce que nde woni jawdi jamfa e yeddugol allah subahanahu wa taala fi hon ɗum taw sonnaji on no nodda e ɗoftagol moodi makko teddinamo mi sikka yaltingol moodi mum ka yaasi koye ɗum jeeya ɗon noon sa walli moodi ko ha o memi ka yaasi ka hiver a hendi ke ndin jawdi ko wonɗon ko fof tawno ko onon ɓiɓɓe ɓen ko onon gafiɓe woni ka sharia l'islam ko gorko jeeyi ɓiɓɓe gorko no jeeyi ɓiɓɓe ɓen e ɓeeni ka sharia l'islam ɗum noon susatake o lede ga kono ka sharia l'islam gorko kañum jeeyi ɓeygu e ɓiɓɓe ɓen fof mo jeydi ɓe kadi e ko ɓe jeeyi ko andi goɗɗo ko arno anira sallama wi mbawi makko no soodi mo ni koye ɗo jatta e mi anda o maɗo kadi a ɓeeni ange bem ange jawdi ma ni ko ɓen ma jeeyi anaɗo make on faami joni noon si tawi hay si tawi awa ko kamɓe awa kafi ɓiɗɗo on si tawi o ƴettiɗi fof est ce que ara o numɗi ɓetawa yoɓe sendu so worɓi no ɗin ɗon fof kala so darni so hajjinno guerde o muɗɗi ko fuɗɗi ha muɗɗi noon wata sendu dagotaka hono yimɓe haray gonɗum yewtoto sukaɓe waray fen ɗo kadi kolji contrôle ɗuɗi moƴƴa mo acciti noon waade ɓe menacima noon so accita so ɗuytare waade makko ne mbawa femmide ɓe yaltata mo ka jande makko nen joni noon ene fimbo waare nde o lutta janggo ngo kaako yo hakkille jande nde o luttita e waade ala kulli hal onon tigi o landike naani ko gonɗum est ce que kono l'islam yewtiti politique fi laaɓa ko goɗɗo wata ɗamade o jangani mustahil wata wonde joni noon si tawi hunde nde tampanɗa yangiɗa ha hewti fayde tan ko ka gayinta ɗo si tawi a ɗiɗɗirama noneji ɗin fof fiya accitu ɗum ɗumannoɗa par ce que e fiiji go o dokutuji no arana l'islam mum e tango tawa faytinagol ɗon beru on tan ɗon hino moƴƴi bona faytino wi tawi ko kamɓe ni on faami no tagi
ino tagi na tajabu wiede ko kamɓe ni ndaare hoɓɓe annabi ibrahima ɓe ɓay ɓe nannda e ko anndano kon fof ɓe nannda e ɓe anndi ɓe fof hay ka ñaamugol ɓe juɗanama tewu mo tata heɓru ɗum o ñaama e ɗon ɓe ñaamaali ɓeyni menen min huli on de innakum qawmum munkarun na min ko wayiluna yaaya ko mbaɗi taw tigi jaɓu faytinagol si hewti nokku goo piiji goo tawana e sago ma qur'ana no wi on anndi bila nanngano hayre waɗa e hoore makko o lorta ha ɓe wowlinimo ko duwaka wolde o artimo wulla oyni nelaaɗo ɓe wi'ini lamɗuɗo nelaaɗo maki fewno waɗa e wolanoɗa ɗum hay ko honno ɓerde ma ɗo wi wallahi ɗo jaɓi allah ko gooto ɓe makina fus janngo kadi wowlu ɓuri ɗum sewtanima ma gollitere e sira on e sifa ɗin piiji feƴƴen alhaaliji goo ha ndaare si changé wallahu ala wala jeni ɗo jasakumullah heyran wo sonnajo modi makko inoga mo jogui sonnajo ka meɗen kadi joni noon sonnajo wonɗo ka meɗen o haɓiɗi e famille on probléme oye nani nanti on toon ha gorko desidi ga accitimo o nandino joni est ce que haray mo jogui bakkade konko accitimo ɗon ina kamɓe ɗeɗo woni ko haaɓi ko sonnajo haɓiɗi toon e ɓeygure ala kulli hal l'islam desa itawa men kerkal seydi l'islam itaɗo fotide goɗɗo no seeɗa e ɓeygu mum ta eɓe punnodiri tawa ko sennataɓe kon no yoni moƴƴat so daari hayje ɗe no woda fi talako ɗen baafe ɗe allah subahanahu wa taala udditani jombidirɓe ɓe mo tawi allah yiɗa o seeɗa daare hay si tawi o seedama ha kese tawa o acciti ɓe makko edda o timmi woɓɓe bo fuɗɗike ari ƴamugol si tawi kanko o arti ɗon qur'ana wi ko huɗata hunna a hakku ɗi raddinima haray ko ɓen ɗon ɓuri wonde faveur yo jonnite na koye farilla kono haray l'islam no yiɗi yoɓe jonte kamɓe fuɗɗoduno kamɓe yanngode ɗi yoɓe fuɗɗodu e goɗɗo ɗo joni noon haala hoye simple nani on tigi jooɗo ɗo waɗa nani ha accita ɓeygu muɗum ko yiyaani ɗum ɗon na hunde labaade kono si tawi ɗon ara e ko nani kon mo jogani pellital ko mettinimo ɓernde nden ha tawi o décidi accitugol mo wala bakkat ko acciti ko fi caggal ngal kañum kadi séréyaji mum si natama ha nder ɗon tawino woɗɗi ha par ce que so wi ɗo joni tawa accitude o hay hunde ɗumannaki sahabaɓe aɗa piiji ɓuyno nder ɗon fof woltaki ala kulle an affaire cergal ngal ɗo islam no newnani neɗɗo waɗugol cergal sangade o faala wadde cergal ngal si tawi saɗi e ngantoji ɗin ɗo newni si aranimo noon kanko e faamu makko on nani on jogani ko mo pellital wondema on ɗo mo accitimo so accitimo ara ala bakkat kan ko mbayi haray natoni woni ko anni kono ko wonnugol e ɓeygu makko ɗum moƴƴude wallahu ala ala shukran jasakumullah heyran haray won andirɗen noon yimɓe ɓen no woni e yewde kam meɗen noon ara fiilumbil kon ngol waɗa o maroko ɗa o wari no miññirawo makko ma kodirawo makko ari ha hewti ɗo hande kadi joni noon moye inni yo wallumo fiino wawa lumbirde joni noon haɗa ɗen andi 90% fayda wonde waɗa feddi joni noon so wallari mo en nan daƴe so wallimo kadi oye ari luttugol e muɗum est ce que haray mo jogui bakkatu ɗen ala kulli hal l'islam on taw hino haɗi sifa on noone yaaduɗo yaadu mo andanɗa hoore ma ta andi 80% e yaadu ma ɗon a risque wonkimaki l'islam no harmi allah tani waɗa tokkoɓi e yimɓe ilanta haruka taw on dabbu duuɗe monne e ko warata on ko halkata on ko waɗa takkilo a futa ɗumata o warto joni noon nannguɗo ngol laawol hurɓiningol si tawi nene goto makko on noddimo yo yirto ka yewɗaɗo mi participata e sifa ɗum ɗon e ndaara e laawol gongol ardata ko laawol gongol plus sûr arana ko risque woni e mum ko ɗum ɓuri moƴƴude ala kulli hal so wallimo ɗo o yeehi o luttoyi haraymo honta tawaɓe e homicide warto no sikka makko juɗɗo lawala bismillahi rahmani rahim haray landa ɗi ngal ɗon jonano lande information ɓeni haray on ɓe nani ka bayana ɗo e ɗo maka woni haray maleyka ɓen ɓe atta ka place ji maɓɓe ɓawde ɓe ñaawa woni noon joni haray ko woni kam ko famali waɗa kammuli ɗi ittama waɗa woɓɓe kammuli woni waɗa contre ɓe attata ɗum noon jawiti kasi ala kulli hal e fof muɗum sanga tawno wonnoɓe ɓen ka kammuli place ji maɓɓe ɗi hino anda allah dawi ma minna illa lahu maqamun ma'lum
ala hay goto e amen si wala no mari place anda da kaw haadi garade e golle responsabilité ko halbina ɗon malaikaɓe faandaɓe e aya on ɓen ko malaikaɓe hamanatul arsh rondiɓe arsh on kammuli si tama on to de arsh yiwata ka arsh yiwa ɗi kammuli tama posoji maɓɓe ɗi ɓe wonno ɗin ka arsh ɗon ɗen ɗin posoji ko ɗin ɓe hettata ko ɗin mo kala par ce que Allah daali alladina yahmiluna al arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladina amanu on faami donc ɓeɓɓe no rondo arsh o rondiɓe arsh on hamanatul arsh no ɗon wa man hawlahu al hawa yawdu ila al arsh ay wa man hawla al arsh no woni kadi groupe malaika woɓɓe ka sera arsh ɗon mo kala e position mum ko ɓen ɗon faada la woɓɓe kammuɗe ma wallahu ala may kadi landal imangal wo ka leydi ɗo Allah no wi wonde o waɗi yimɓe ɓe mustaflafina fil arde waray woymo humpa ko homɓe attino holde ka leydi ɗo o ko honno kadi bakkat woni ko ɓe wanno so tawi ɓe wanno bakkat ha ɓe yitta ka leydi ɗo jami tan ko woɗe wiwde ɓe allahu lanɗon faami woni ka hoore leydi ɗo ɓen ko ɓiɓɓe adama ɓen espéce humaine ko espéce humaine o fuu muɗum woni ko Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri yo woni ka hoore leydi ɗo ko ɓeɗo noon lomtodirta ɓeɗo ara ɓeya ɓe ara ɓe yaha woɓɓe ara ko ɗum ɗo woni ko fana bi mana e aya o est ce que noon ɓe yedduno Allah subhanahu wa ta'ala ɓe yedduno ɓe halka kadi buy yedduno halka ɗum noon Qur'an heno tabbitini oyi alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin wa kadhalika naf'alu bil mujrimin adi ɓe goɗɗude ɗo ɓe yetti ɓen halkan hikkitiɓe ɗon ɓen kadi on faami ɓen ɗon kadi ɓe yetti ɓen kadi halka Allah wi min jokkintinniɓe ɓeya o wi ko wano ni kadi kala kadi artuɓe ɗo kadi waɗi sifa ko ɓe waɗi kon kañum kadi ko ɗum men watta ɓe Allah dali wa inna lilladina zalamu danuban mithlu danuba ashabihim fala yasta'jilun mo kala e maɓɓe kala jokkuɗo on programme ɗon heɓa e programme maɓɓe o ɗon on ko non woni toujours ko yimɓe gotum ɓe woni rimmini woni heɓidirde par ce que o yii pewno tan annabi nuhu alayhi salam ɓay Allah yiɗi halkugol kala ko wiyete ɓiɗɗo adama espéce wonɗo e hoore leydi ɓay Allah no yiɗi continuité espéce on continue o yamirnomo ƴettugol espéce ji ɗi fof gorel e dewel fiyo procréation on continue ɓaawa haɗa ko wiyo ko ɗo asi Qur'an no wiya durriyata man hamalna ma'a Nuh on faami donc ko sifa noon woni ko on continuité woni ɗo ha joni ha toon men ɗo wallahu ala adiɓe occupade leydi ko yimɓe sifa men na ko janna ɗen kon ka lekkolji hani ko demuji ko chimpanzé ko ɗum ɗo ɗum fof ko tampale ko Darwin e wi ko déjà ñam ɓuuri woɓɓe maɓɓe no ɓurno e labbeede wona groupe annabi adama e ɓen e annabi yusufa en e yeyi fof muɗum kono fof mum ko espéce goto espéce humaine on wona ko woɓɓe go scientifique ɓe koni wiide hay kulaaru yemuru anti ha woni e wonɓe ɗon duwata sellude wallahu ala aywa toujours ko neɗɗo goto on mo landi ko lande ɗiɗo landi noon woni landal immangal wonde haray e wandi musidɗo goto e musidɗo maɓɓe haray on ɗo noddi yuma makko o indi wonde haray yoɓe noddu kaarijo ɓe yeetomo kanko Allah no jonni mo jawɗi ko ñaama ha o maya waray ɓe yeeto ɗum kaarijo waray ko ɗum waajino mo neɗɗo woto ko konngol ɗon e so tawi mo do a wonde ko konngol bewre ko sifangol konngol o ya wonno ka jardin on Qur'an wi o mo qala lahu sahibuhu wa yuhawiru akafarta billadi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajulan fami ko wino ɗo wondema kanko mo felliti ɗum ɗo lannata aduna miɗo mari kadi wuura haami maaya kono ko konngol ɗayre kadi ko konngol ɗayre moƴƴa noon ɗa mari ka wuura ha maaya a heɓaali buy par ce que ko à partir de ka mayɗa ko yeeso tokkude juutude tawi ko haa ko marɗa ko wuura haɗa ɗaɓɓu kadi haɗa ɗaɓɓu kadi a heɓaali buy goɗɗo ko wi womo joowi ke cikki ke nder yiite womo luttiri coowande par ce que o neɓata ɗo taw neɓa ka yiite o towon ko yalta ɗum donc konngol bewre konngol kañumal konngol keefera kono yonti ko nuttito e makkol o yetta Allah subhanahu wa ta'ala e ko Allah mokki e makko kon Allah no wawi lancide ɗum nde wootere ko Allah kadi jonnimo o tippi ɗo o neeto o wawa seydna Ousmane en e wawno e ɓe no ɓe wayi ɓen ko heɓuno ɓe jawɗe ha seydna Abdourahmane ibnu Awf o no wi nelaɗo mi heeɓi jawɗe ha joni mi wuuli oyni mi wuuli tan nokku leydi ta wonti kanke on wa kono ɓen hari no wanno doyi ɓe naɓi ha aray ɓeɗo kadi ɓe waɗ doyi donc feɗere ɓe ɗino ɗum ɓaati nayi
aray kikiɗo ɗo noon o landi wonde waray wono menen kamɓe wonɗo o haray jemmon no raɓɓiɗi wo woɓɓe o hiɓɓidiray haray ko woni ɓeɗe jammu hakkude geeƴe ɗen e futuro o wi kono no woni woɓɓe ɓare o ɓata jammu hakkude futuro e geeƴam o kono ɓe juulta geeƴam kadi fewndu ka wiya ɗon geeƴam masalan woy wono famora wo ɓeyna joni geeƴe ɗen par exemple ko e 0 heure kono ara kamɓe ɓeyna joni ɓe awdirta kono ɓe juula geeƴe ɗen par exemple e 23h30 woga sukoɓe kadi haray a waɗu ɗum wiya ɗon kadi innamo 3h du matin o ɓe juuli a waɗu kadi way 4h du matin bara kono mako ɗon fiɗ ala kulli hal waktu suba on ka o wiya ɗon ko ɗon mo juulate ɗon ala ko négocié si woni koye 3h koye 3h du matin mo juulate ala ɗo hawti ɗugol ma wi gon tan on raɓɓiɗi ma ɗum tawde ko tippori o waktu suba on e waktu futro o waktu négocié atake amma noon hakkude futuro on e geeƴe ɗen si tawi alhaaliji ɗin jirtodiri noone goo tawa pottodiri ha feƴƴiti tawa si tawi a juuli futuro on a wawata hiirude ɗon sappo ha ka leere geeƴe ɗen wiya ɗon si tawi a ɗaniki a anda sa finoye on faami ɗon mo garay ko ɓuura maw e wonɓe on zone ɗon ko kamɓe jonto distan ɓe ɓurto e o l'islam on accompagné wallahu ala wala eywa landal sakkiɗingal ngal goɗɗo inni ko kamɓe ɗo ɓe mari golle o kono golle ɗen gonɓe yeeygol woko ɓe yeyata ko noon aray ko wiyete contrefaçon aray ɓe ƴetta marque ji yimɓe goo ɓe yeeyita aray o aray mo landi aray est ce que ɓe mbaɗa pakkaɓe ko woni moƴƴinde kon ɓe yeeya piiji yimɓe aray kono makko noon fiino noon aray yeeygol contrefaçon jami ƴetta yeeygol contrefaçon no mari probléme ji molanani parce que freinayi évolution science o encourage ata chercheur ɓe ɓe ɗum wasi brevet ji waɗa kala ko gollitirɗa gandal ma tampiɗuɗa waɗɗa recherche ji tampuɗa ha yaltinɗa a heɓay brevet mum o tawa hande kadi komo newnata e waɗu sifa ɗum ɗo wo tawa a contrôle ay anda ko waɗi ɗum est ce que no rewi e saria siko lekki waɗa tampino e goɗɗo waratu ma siko oto waɗata frein ji ɗin taƴo e haray ngal ɗo ɓuuɗe ma sifa ɗum ma ngal consomma ko feƴƴiti par ce que haray ɗaman responsabilité e muɗum fiyo yimɓe ɓe wuɗum dejiri ɗin brevet ji ko respecté ɗi noon wallitotoɓe kadi kamɓe recherche ji ɗi ɓe waɗi ɓe yangi ɓe dépense milliard ji ɓe wawa hettude ɓe heɓa kadi e nder mum ko si goɗɗo yangi ke ɗo ha kasi dépense ji tewde ɗum waɗi recherche ji ha toɗɗini goɗɗum ha kasi goɗɗo moƴƴinoyi ko nandi e mum o addi o liɓi prix o oɗa heɓata hay ko yangani kon sakko heɓa goɗɗum o heɓata courage moƴƴintingol goɗɗum ko kadi so yii ɓe yoton ɗo si ɓe avion wanno ronɗo ɗo yimɓe yaha tawa ngal yanata ngal yuppitotako ɗumannotako avion le ko kañum e hendu moɗana woni fottude no wawno pallitude direction avion o ka woni yaade kono ko gandal moɗanangal haɗi keni waylitangal on faami donc ɓay ɓe respecti ɓe teddini ɗen gande wasi yimɓe ɓen no a sécurité ka avion ka métro e ka ɗuma e piiji ɗi jeena e sappo ko par ce que ɓe respecti gandal si tawno ko enen nu africain kaw africain fuɗɗino on science aɗa no ƴawde avion o yo wasi yo taw ƴawde métro o yo wasi par ce que haɗa piège ji ñonde ɗuma waɗama on faami donc ɗum sellata contrefaçon ko jamfa ko wujjugol ko jamfagol scientifique ɓeɓe ko freinugol évolution science o ko naadugol yimɓe kadi e risque ji kadi huɓɓiniɗi ɗo wona sabu wonkiɗi ɗum sellata no ardi wata se wallahu ala jasakumllahu khairan haray e luttir landade seeɗa ni kono haray onon neniraɓe ley toon ɓe holli yandi on deeƴu seeɗa ɗon hande musidɓe makko heɗagol yandi on torama muññagol e guene woni quelques minutes duntirɗe en fof kattoroɗen habbode waɗen duwa o goto yandi barakallahu fikum ɓeɗo no wadde juste information ji nanɗo seeɗa ni après oustad jaguite gani to landande sen ɗa haray waɗen duwa barakallahu fikum eywa aray ko dernier question mo ni ko personnaɓe ɓe maki wonde haray goɗɗo landi so tawi woni o salligui ha o gayni o est ce que mo wajiɗɗaɗan ndiyam ɗon o e waɗaɗan e miram ko ɗum woni ko jonna ɓiɗɗo makko o fi ɓuɓɓingol woni adoucir ɓuɓɓingol ɓerde bo makko ma bayko makko ɗum somi faami ɗo no landorano haray ko winda ɗum haray ko so goɗɗo salligui ke ndiyam ɗam mo yaƴirde ɗan haray yarna nan ndera e ɓiɗɗo makko haray o fi yo ɓerde ɗen haray hoyi ala kulli hal min ɓel komi yurni ɗon ka defte e komi heeɗi kamɓe goɓɓen no wiya ɗon mi yiya ɗum no tawite bimo
ni yaadu tawi e bindi ndiyam ɗan on tigi salli goyiɗaji yo waɗta ɓerde bobo ma o yarnamo yo ɓerde makko nen mayode waalo mi yiyaani wallahi ɗa ɗum tawi e bindi e fammo wallahu ala wa alam. Ayo aray ɗo ko information ji rapidino ɗo accu anke aray ko Bismillahirrahmanirrahim. Aray ko lande yimɓe kaso naatɓe ngaray woni joni ko wonde e jaaba aray landan aranangal ko sonna joni ko landi ko fi photoji sonna joni ko landi ko fi photoji wengeteɗi ka suudu ko hay kanko emo yiɗi yoɓe iɓɓe photoji ɓe wengata ɗin ka suudu ala photo de mariage ma photo ko wiyete ko photo souvenir wo kono hara modi makko fala yoɓe ittmo jomodi makko wadda o haray ɗum ɗon no memmin probléme hakkude maɓɓe aray ko ɗum usage on ko wasiɓe fini ko landanaragal gasi ngal ɗon landal e naade ngal taw ka photo daggagol photo e halgol photo haray ka nder l'islam lanɗi kala landal ngal islam ino naati e dame ɗiɗi no naati e landal tabiɗungal ngal masala mum dame ɗi angal no naata kadi e landal ngal tawatata ko fi mahalli khilafe ta ko landal place ngal ka ɗurra ɗum ka sharia l'islam ma famin no woodi question par exemple beere no harmi ka no dagi no harmi ɗon khilafu usala amma noon no woodi ɗon question ji ɗi tawatata e rurateɓe mo wayasi hakkude ɗo e ɗo ɗoyta ka ɗoyta woɓɓe wiya o ɗoyta woɓɓe wiya o ɗoyta ko si hewti o hasaba ɗo si ɗoyte ko si hewtan ɗo ɗoyte woɓɓe wiya ka woni on ɗoytete woɓɓe wiya ka woni o ɗoytete ɗen ɗi question ji no nder ton joni noon landal photo on ko on question naati e mum koko lurra e mum ɓurama mum goddali ko hadde fotta ko konngol ngol nena sa sallama yewtiti photo on ko ngol ɗuuɗi mana koɓe maaki ko a suura joni noon a suura ka haala arab e ka fiqul islami no mari noneji goɗɗi a suura no waɗa ko tira photo kon direct a suura no waɗa ko lesa kon waɗa bébéti o stati joɗina a suura no waɗa ko rewɓe ɓe jukkata ko ka draje ɓe desina joldi ma ɗuma a suura no woni ko goɗɗo ƴettata pentira sifa ɗon andi nokku no wonde nder parisari a daroto ɓe desina ɗon neña sikka gotowa ɗum ɗo fof ko a suura wiyete joni ɗum ɗo fof ko honɗum e mum nelaɗo halmini ka ko fof oɗon ɓemmini ala kam joni no ulama en adiɓe sakkitiɓe fof hiɓe fotti kala ko wiyete suura ko tawata kon foosi garnama tawa ɗowdi mum yiyete tawa kadi koko jokki wonki lam yahtalifil ulama ala tahrimi dalik ɓe fof maɓɓe ɓe wi ɗum ɗo no ari kala ko jogii wonki nandi tinna tawi si garnama ɗowdi mum ndi yiyete haray ɗum ino harmi si wona hunde wotere ko ittita nder ɗon ko jiwoy koye fijirta ko ɓeɓe jiwoy koye ɗum ɗon no ittita waɗa istisna amma ko lutti e ɗiya photo ji luttuɗi ɗin kon fof ino lota e muɗum so dari ka fiku sunna li sayid sabir o yeey ɗo sahabaɓe go arnodaɗo go sahabajo nawnuɗo ɓayɓe yalti to ɓe arti ɓe goɗɗo e maɓɓe wi daari oɗo sahabajo tappi bo weƴƴiti kon yimɓe noye muɗum pirinti yimɓe noye munnanaɗo harmi ɗum goɗɗo e maɓɓe wi andade laaɗo ittituno ɗum ɗon oyi haalano ɗon o riɗo mo nela sa sallama tawi ɓeri makko no waɗani mo ka dambugal ha gas o ittu ɗum yeeso am saabu no annintinnanmi fi adna oya itti riɗo o watti mo kumsasiji ka nder suudu ɗi luttide nder ton joni ari ka dambugal woni naati nder ɗona awle ɗon kadi goɗɗum no ɗon ɗum fami ko sappo ɗiɗo piiji fof andi si ulama en buy e maɓɓe wi hande 80% kalankoɓe ɓe wi wonta o suura ko tirete ko fewon ko photogramme ko mbani iɓe wi wondema si tawi naka allah yedda si tawi na ko addi dinta adna e geddi allah subhanahu wa ta'ala ta ko simple ɗon tawa e dennam ma e beera ma e tummodiral fuɗngal laɓangal ma e bayana tiron ko andi ɗon ɗum ɓe wi si sifa ɗum ɗo mo fof no dagi ella ala e muɗum ka maɓɓe ɓurde ɗum dewlama koye hay woɓɓe go kamɓe ko ɓe jahdunoɓe mum ha gas wino halmi ɓe artino ɓe waɗino radio ɓeyni no dagi ella ala e muɗum
par ce que ɓe wi'i ko danditingol ko Allah tagi kon ko ɗum harmi joni noon ɗon ɓe indi ko Allah tagi kon tigi par ce que ko fi honɗum no wawi tintolgal ngal a tintike a yitike ka titagol no armi harma joni noon technologie mbaɓɓima ɗon jogui kemo walliniɗa voilà tawi koko Allah tagi kon ha gasi gollitira kadi ko tagi kon par ce que kala ko wiyete o photographe wata marsude sinangue ala le langage scientifique photo veut dire le soleil janggo biologie ɓen no andi ko wiyete photosynthèse voilà joni ko cap nangue Allah ngen mbaɓɓi ko Allah tagi kon joɗɗiniɗa waɗiɗa nannitinaka ko kañum won on mbaɗi ko ɗum wasi ɓurama e ɓurɓe ɗurde ɓen ɓe wiya Allah joni noon si dagike si tawi photo on dagike natatake ɗon hande kadi ko halton wengete yowete ɗum fof ko saltinalngol tagore nden voilà joni noon rutti si tawi dagike haɗa tirgol ngol no dagi tiragol ngol no dagi darugol ngol no dagi wengugol ngol no dagi si waɗa hara ko wenga kon tawa fitinayi tawa photo debbo wengaɗo ka salon arɗo woyyay o tara mo ajjitiri ni hoore de tawa on tigui daray ɗo musidɗo yettigalloɓe ko daray ɗon ha faade o faami ɗum ɗon fof aray ɗum ɗo wata ɗumannade kono amma so tawi ko suura julɗo woni ko ɗumanni ɗo ngel laɗa ɗum karamo koɓe buy wi cheikh abdoul hamid kuski ha hande mi yaade Égypte mi yaadi e nder annatambo ay avion ngal rewata takko kono buy mi nani hino wiya o cheikh abdoul hamid kuski ka salon makka mo anno fotal makko fof mo wi ɗon andi toon takka mi woni ɗo andi toon nan e ɓawa mi nani cheikh ñaare no makka on faami mais ala kulli haal min on ko ɗum mi yi nder ɗo si tawi ɗum hara na ko fitinta na ko harmi darugol e debbo on ara hella ala wiiti ɗon ko yowa ɗum ɗon jeeyaka e hadisi wiwɗo wondema ka photo wal woni si juulama Allah jaɓata ko oya suura ɗa woni ko fanda statut woni koy na ɗum ɗon par ce que si waɗama kaal bon kañum ara tagi no nder to malaikatu rahman di ko taka wallahu ala wala landatiɗa banggal sonnaɓe landi o yimɓe hoɗide moodi maɓɓe ɗo ɓe wondi e ɓiɓɓe taw ɓe wona moodi maɓɓe jeeyiɗen ɓiɓɓe ɗo joni noon haray yimɓe ɓitti ka hoɗande maɓɓe moodi maɓɓe ala wallitade ɓe yoɓugol ɓeɓɗi suudu joni noon yimɓe faala kadi yebbude Bruxelles ɗo ɓe yaaɓe hoɗoya ka seraji ka tawatara eɓe wawa yebbude cuuɗi social ɓe heɓa wollude moƴƴere moodi maɓɓe wi falaka kadi yoɓe ebbu e nder Bruxelles ɗo fala kadi woni ɗo e nder saare nden ɗo joni noon e hoɗere moodi maɓɓe ala wallitade ɓe yoɓugol yoɓɓi suudu haray on ɓe wawata wadde yoɓe muñño ɓe ɗofto moodi maɓɓe ɓe jooɗo e hoore ɗiɗɗede gayo ɓe yimmoɓe yaa ɓe ƴetta ɓiɓɓe maɓɓe mbayna moodi maɓɓe jeeyi ɓen ɓiɓɓe ɗon ɓe yaaɓe hoɗo yaga seraji kamɓe faala hoɗo ko lanta ngal ala kulli haal si tawi hara kamɓe woni ɗon hino woni naniɓe no woni naniɓe ɓe rewde Allah subahana taala ɓe heɓde ko ɓe ñaama ko woni ɗum yaajende ɗuudirani ha kaɓe faala ɗon won gon eɗe kongon waɗi maɓɓe gon ɓe ɗofto ko ɗum noon ɓuri ɓe moƴƴani Allah daari haskino hunna min hayso sakan ko ummi wujjude kon ko wujjude mum maɓɓe ɗum ɓe wonnini ɗo e mum yoɓe heɓɓe e kun ɗo on faami donc par ce que ko gorko on jonna droit que séria l'islam wi gorko ɗo waɗete na debbo on sukoɗo ka waɗetede on faami donc si tawi noon no ɓittini ɓe taw wonotako few hiɓe soñji hiɓe ɓitti haray yo ɓenno haray yo commission waɗɗo ki sa usad abdoulahi usad sayde waytaɓe no ɓe wayo alaji ousmane en ɓe famodira e on famille noon ɓe daranaɓe solution wallahu ala wa ala haray landartata banggal ko sonnajo landi o wiwo ɓe udditi réseau sociaux ji kamɓe sonnaɓe kaɓe wawata wadde bayanaji hakkude maɓɓe ma gara conférence ji hara ko kamɓe sonnaɓe duwano ɓe marɗo no tummodiral no wiye conseil entre serre e ko nanditata e wano ɗum kadi hara ko hoƴoɓe kamɓe sonnaɓe o joni noon worɓe gon toon ɗen ara ɓe weltora yo moodi maɓɓe tawe ɗi société nokkeɗi tawa no tawa ko watta ɗum ara hiirugolle ɗum ɗon ara ɓe hiira e jentodirgol ɗo e waɗgol yimɓe yakkude maɓɓe kamɓe bayanaji ɗin toon ha tawa moodi makko no ha ɗon jine makko ma ɗum tawa si moodi makko tawaka nder ɗon humpiti ko ɗum moodi makko jokki e on konko sonnaɓe ɗon ara mimminay fitina hakkude maɓɓe aray ko honɗum wasoyi ɗon ɓe ala kulli haal sonnaɓe kañum ko séria o wi ko ɓe accidatake kamɓe hay nokku séria l'islam newnani yo rewɓe accide hoore maɓɓe kamɓe nata noon ɓe no sa tawi ko weeji wonɓe haɓde dawa o kamɓe tum réseau rewɓe tum l'islam jaɓaɗo few par ce que kamɓe woni kamɓe tu wo koɓe ɗustiɓe ko naɗɗi sa to hakkilino waɗini ɓe heɓay toon joni ara uji ɗumaji hay koɗo e ɓuy damɓe raɗe to
probléme ji men mino pankare kamɓe ɗum ɓe wawata wadde mo jamma o feƴƴimo ɓe desirata e muɗum ɓe wadda direction no ɗina yaala mustahil saɗa o jaɓaɗo ko maaɗi réseau sociaux ji maɓɓe ɗi coordonné ɗi wona e ley tum e ley konngol ceernode gartowo anda ɓe jokki ko ɓeɓe wolde ɗon ko wigol ɗo tout réseau seulɓe frère an ɗuma ni yewta toon sari o newnaɗo jaɓaɓe par ce que o yi conséquence ji ko si ɓe waɗi leere nde ɓe yewtata netta ko nder leere ɗon woddi ko faala leydi mum namin mino e pankare ma ɓe yewti toon ha ɓe haldi wonde ɓe mballini haray ko ɓuri moƴƴude haray ko ɓayi ɗe jangguiɗe ɗumanni ko laaɓitete nde rewtere nde haray no faala laaɓi ƴeegol ala kulli ha ko wata sellude wata daga ɗum ɗon naade kono koɗondirinte ko ha hande l'islam accitani sollaɓe ta kamɓe desi won karmo goɓɓe yo naate e réseau ji ɓe coordonna ɓe anda ko honɗum ɓe woni wolde ko deftere wonde ɓe woni janngude ko hombo woni ɓe jannude ko honno ɓe woni yaade ko honno ɓe woni famude ara uji ɗin par ce que kala ko jannuɗo o adday ko faami kon nder ton kamɓe ne haqqille maɓɓe ɗen no wetti naaji sa to haqqille no wañini waɗi donc haray ko ɗum woni nder ton ala kulli hal haray hay si tawi sonnaɓe wonɓe e nder ɗum ɓe waɗa priorité teddingol modiɓɓe maɓɓe ɓe ɓe iwtirgol e konngol modi maɓɓe ara ko ɓe woni e mum comme affectali nder suum ɗum ɗuytali teddungal modi ko wallahu ala wa ala aray ko ɗeɗo lanndon ko ka sonnaɓe ko heɓitiɗon ko sonnaji ko woymo tori du'a fi ɓiɗɗo makko woni tuuɗi o humpitaki mum e sonnaji ko kadi o mo tori du'a sabu modi makko si foti waɗanaymo hunde wona sodanaymo hunde sonko mimmena to hakkude maɓɓe ka probléme iwrata ha ɗum ɗo ronka laata ɗo probléme on heɓoto on kay ɗum makko fof aray ko tori du'a si ɗum ɗon aray yande landal sectoral ngal ɗoɗi sonnaji mo faala janggo yaaɓe de sonnaji wi mo faala e janggude won jon noon ka école ka o faala janggude ɗon so hewti ka dabbugal ɓennayi be o itta tiggarde so naata jon noon haray ko honɗum ɓe o wawata wadde ɗum yo ittu tiggarde o naata o jangga ka ɓay suutugol sukudu makko ɗum ko waajibi e hoore makko yo muñño gandal ngal o tiggo tiggare makko nden o watta ka suudu ko landal sectoral ngal ni salamu aleykum alhamdulillah tiggare nden ka sonnajo ko farilla e hoore makko no julde nden fatori si tawi ɓen ɗon ɓe wi wondema si tawi o janggay ɗon o duulata est ce que o jaɓay o jaɓata ko yeddodira fi ɓanndu sonnajo ka ƴoƴƴi ko woni gaamu est ce que ko farilla kana farilla kono amma tiggare nden suumugol ɓanndu mum hay ɗurɗa yeeso mum enen ko farilla ulama e ɗurɗade mum yo nara yimɓe yinnay mo yo ndaaru l'école ko ma o ndaara solution ko ɗumanno haray kono makko tiggare nden kadi e wonɓe janatɓe ɓen ɓe joɗɗa to ɓe ɗumanno min aray pamano wata sellude wallahu ala wa ala haray ko ɗum ɗo wondir nder question mum haray mi weltanike jamano murado gamal pixel noon ɓe noti noon dano mum hay ɗum koko heƴɓita kono salon heewi to duuɗe no heewi to ɓuri mi martude noon ko présence karmo goɓe no ɗum fof ɓe seeni comme ɓe sembini en tawde ɗen haray ɗum ɗo hetti o jigi weɗi murado mum haray ko wiya taw premiére fois alcool hero ɗi goɗugol kalimawol ko ɗo pixel ɗo ɗo ɗuɗɗude haray ɓural ngal e teddungal ngal fof kala kam yaade ande koye mum ɗum tanto onon adi initie gollal e kalima wonde nder ko wiyete Europe si mi ari Europe mi yeehi Europe si mi hewtal ɗo haray no manki haray no suni donc o weltanama gonama sa tawi ko neɗɗo mum ko taalibade muɗum ko nene goto muɗum kala ko gaste waddi wirde fino dina kam marsira ande ko wattiti e sokeje mum assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh aɗa enen seeɗiɓe ɗo ɓe fof enen anndi ko faala ko Allah anndi ko moƴƴata lawla ko moƴƴata e lakkere nde muññiɗon ɗo ɗen e donc e heewde fof tawata o ndamɗimin toon Allah subahana taala waɗa ɗum ɗum joddi mo aljanna kala kammo kala ka iwri yo Allah subahana taala waɗa ɗum ɗo mbaraji muɗum toon Allah subahana taala kala to e annde Allah ittanmo nde kala to e nawnani Allah o ndikkimmo kala to e annde Allah subahana taala ittanmo marɓe kaydi ɓe lawɗaɓe barke muɗum heɓaali ɓe yo Allah hokkorɓe waɗanaɓe barke muɗum Allah damɓe mbewrugol gokori en ko kadi Allah waɗe nde yettoɓe nemaji makko ɗi yo lawkore barke yumma men e ɓen meɗen kamɓe meɗen muɗum yo Allah subahana taala moƴƴinani arde meɗen laata meɗen yo moƴƴinani ka meɗen lagine kadi yo moƴƴinani ka meɗen lagine mawɓe ɓe feƴƴiɓe yo Allah e hinnoɓe yaafo ɓurɓe ɓe yo Allah jundu balɗe ɗe moƴƴina battane ɗe allahumma rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى اللهم على نبينا محمد وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على جنال جام ان شاء الله ولا تستطيع ان شاء الله